Zdravo me ljudi. Ja sada igram Minecraft na Hypixelu Build Battle. Evo sad će game počet i vidjet ćemo za šta ćemo glasat. Game, curtain, pen, cabin car. A game je najbolje. Nemoj kabinu radit. Game. Ili cabin zapravo, aj sad sam skužio. Game. Može, super. Sad. Ideja mi je da napravimo stol i da kao na tom stolu se igraju igrice kao gameovi. Ako ćemo dobro, evo ga, ovo je neki stol kao što bi trebalo biti. Ovo ćemo za pod. Aj, proširit ću još. Ajmo malo više mjesta za radit. Tako. Uzet ćemo beton i napravit ćemo da igramo Minecraft ko što sad. To će i svi, tako da... Eto. Tako, ovdje je kao ta zemlja. Ovo neka trava, šta znam, malo tamnije. Tako. Mene ova muzika tako živcira, ne znam kako da ju isključim. Čekaj, ja probat ću. Napokon, tako. Ovo je apsolutno ništa, ali od iza moram prekrit. Tako. Ne znam gdje da dodam PC. Nemam pojma. Hoćem kao neka tipkovnica, šta znam. Onda vidi miša i redstone kao neki, šta ja znam. I sad kao neki PC. Dole sa strane, Ovo uopće nije PC, mada mene boli briga. Ok, monitor. Da! Ne to. Al mi tipkovnice. Čekaj. Evo, ovako ćemo. Još za WASD ćemo davati neke druge. Ovo je pokušaj gamea, iako je setup, boli mene briga. Glasanje će sad. Nemam pojma. UFO. Ovo ti nije game. Dobro, ako ništa, dobit će ovo ok, zato što je prvo šta je išlo na dobru temu, iako je loš. Ovo je već... Ok. Ne razumijem baš.
Nintendo Switch igrice, pa dobro se sjetio. Good će dobiti. Super Mario, to je čovjek, okej. Pac-Man, dobro, iako je pixel art, dobro se sjetio, mali. Good će dobiti. Evo ga, moje najbolje od svih. Da, vidim, možeš i tipkat po tipkovnici, a vi ne možete. Da, pup mali. A nije video game, a dobro se sjetio i on. Dobro. Kako je ovo dobro biljard napravio? Šah, ali di su figure ostale. Okay. Dobra ideja. Ovo je već Super Mario od iza prazno. Good, ok ga je napravio. Ja sam peti, a ovo je pobjeglo i zaslužilo je po meni. Ništa je to, a je bok.